جهه کنگره ج انقره شوکت هرکی و بمربه و زانیاریین هرین و بدمه شوکت دنباش جمره ببیجه کنگره چابره و دچن چند گوتار حتی نها هاتنه پیشکش کرن دو گوتارین که هاتنه پیشکش کرن فوکسا سرکی لسر چبو نالین هرچند که کنگره به فرمی دست بکریه هم بجن ساعت دهه لبلی بفعیلی دست بی نکریه جبر که حتی نهاج احمد داوطلو نگشتیه ناف سالونه و حتی نهاج چه گوتار نهاتنه پیشکش کرن و هر جار وی دیمنی دبینین که ترکیه کنگره نظارم صدم چیه هندک درنگ دست پی دکن یان جو پارتیین سیاسی لبنده دبن حتی که قلبالغی باش چه دبه دلگه همو آماده دبن ایجاد دست به گوتاران دکن دست به برنامه دکن لی بفرمی هر کنگره ساعت ده دست پی دکه لی رجی لی سالونه جوه که دیار دلگه این پارتی آینده آماده نه بجدار بونه پشتی که مکیدی بریاره که احمد داوطلو جی سروک پارتی ها گلجه که بگه لیره و گوتاره خو پیشکش بکش باکوری کردستان جی میوان هن تایبتی برپرس و اندام رخصتن این باجار باکوری کردستان لیره آماده نه یک جوان ها میوان من نالی نزد خازم زیده تر پرسن خو آراسته میوان خو بکم برز عبدالباقی پولاد که بخو سروک شاخه باتمانه ایرو اوجی دناوی کنگره دا آماده از بن اینگ بخیراتن تشتی که مدوی سالانه دا دیته حجماره که یک جار زده یا کردان هیا کرد هر جار دمه که پارتی اکتی دامزراندن گلک علاقه نشان دادن صدم چیه که حجماره که هنده زده کردان ادوی سالانه دا آماده نه تاوی که اوجو باجار باکوری کردستان اوج دور جیتیم و انقره بله سبب یک امین سرک وزیر ما احمد داوطلو جبو پرسگیرکا کردا و حمک مافی مروفا سرک ما احمد داوطلو انسان کی خودی مرحمت و خودی وجدانه کردا باوریا خو په انیه کو چارسریا پرسگیرکا کردا انجق به سرکاتیا احمد داوطلو آوا به بجبروی کی از و حوالی می گلمی کردی گویگا سالونه ده جی قسطنطیه و کنگره یکمی جی منتفض زانه مل کردستان آواکر سرک وزیر احمد داوطلو جیوینا خوی یکمی ده گوتبو کی جبو کنگره آماده به کی جان باجار امی کنگره خوی عولی الور آماده بکن ما باطمان ده پارتیا پیش روزه ده کنگره خوی یکمی مل باطمان آواکر و سرک وزیر احمد داوطلو گلک مسئله مهم آخفتن یا هری مهم جی ام تفجی زانن گو پرسگیرکا گلی کرد نل هم ترکی تنه در روجلاتا ناوی دکو آوا نبه گلی روجلاتا ناوی تجار و تجار و لهفتهاتنا براتیه نکارنا با اون بس روجلاتا ناوین دکن لی گلک رخنجی جسروک وطن کرن تایبتی ده مسئله سوریه ده مسئله روجاوای کردستان ده مسئله خندکان ده گلک رخنجی سروک وزیر احمد داوطلو برکوی ده سروک وزیر بتن کرن برسوا و جبو وان رخنو گازنده این کردان چنه که دبیجن احمد داوطلو ده دم خود تشتک جبو کردان نکریه از باور دکم گلی کرد ده مسئله احمد داوطلو و وقتی که سرک وزیر ترکی بو ویش باش و ناس ناکن سرک احمد داوطلو اگر گود مثلا خندک ده سرک ترکی نه احمد داوطلو بنا از باور دکم اوه به تانک و توپا و طایره بلکی لحمک باجار کردستان یخستانه سرک احمد داوطلو انترجی زانن گو لحمک کردستان جبو خاطره گو مروفکی گود ندناوا ام بیشن خباته چکداری ده به جبو گو زهره که نبینه روز بروز بهدی قابل داویتن وجبروی کیجی اون تود زانن گو بخشل اشتغالی که وینگه حالو هبو تاش üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacaksın. Abi bu şey Türkiye دگو احمد داوطلو تزعب بهدی خباتا خود مشانه اگر از شاش فهم نکم هم دبیجن اگر احمد داوطلو نبا روشا جزیره سوره گوره و خرابتر و ویرانتر با بله yani باوریم اوه گو نه کی وقت احمد داوطلو بنا اوه گلک باجار کردستان هنگانی زهره که زحمتون بدیتانه جبروی که کردستانیه گو سیاست جنت و تعقیب که او باوریان وگا وک من بدی هوایه لبله انسان وجدانه خو داتین جی کیش بو سیاستا خو نجبو احمد داوطلو تنین
ji bo gelek însanê weke me got xebata xwe ji bo gelê Kurd dikin wan nabînin ew sadece xebatê xwe dibînin ji ber wê yekê baweriya min jî ya gelê Kurd jî ew e ku vêke em di Partiya Pêşerojê de cê xwe distînin û em vê baweriyê ku ciyê ku Ehmed Davutoğlu lê be asla ve asla zulüm lê tune. یک ji daxwazên Kurdan jî ez benê ji Ehmed Davutoğlu ew bû ku qenebe lêborînekê ji ber wan wêrankarî û wî şerê çêbû qenebe lêborînekê ji gelê Kurd bixwaze. Serokê ve amade ye ku lêborînê ji gelê Kurd bixwaze? Ez bawer dikim Serok Wezîr Ehmed Davutoğlu ne ji bo pirsgirêka gelê Kurd û ji bo em bêjin gavlê got avît bin got qusûr bin ew lêverîna xwe ew ê ji gelê Kurd jî got lazim bibe bixwaze û ji hemkê gelê dîna jê bixwaze. Serok Wezîrê me ne însanekî ez dizanim û ez dimeşim û tu gel me alaqedar nake vê na fikre ticarî Serok Wezîr. Niha vê de em werin ser niha wê de. Plan û bernameyên ve ji bo Kurdan, ji bo Kurdiyê çi ye? Di demekê de ku li Bakurê Kurdistanê roj bi roj zext û guwaşên ser Kurdiyê zêdetir dibin. Hûn weke partiyeke nû hatiye damezrandin. Hûn ê çi bikin? Di bernameya we de, di plana we de çi heye? Belê hûn dizanin Partiya Pêşerojê di tuzûka xwe de zimanê zikmakî xistiye tuzûka xwe ya diduwe em gelê Tirkî em nabe gelê Tirk em dibe gelê Tirkî weke Ewropa weke Amerîka hemkê geleke divî memleketê de jiyana xwe berdewam bikin yanî mafê yekî Tirk yekî Ereb yekî Ecem çi be gereke mafê Kurda jî ew be em bawer dikin wa çendêha wî jî dizanin Genel Başkanê me özellikle Vahdettin İnce tiştekî helwanî ziman got em dixwazin ji bo pirsgirêka Kurda maden ki em dibe zimanê zikmakî gereke em gavlê vêga bavîjin. Ez jî dê baweriyê de me û belkî mejnêz ve özellikle xebata me belkî dîqat nakin lê belê ez di hemkê kongreyê xwe de bi Kurdî daxivin vêga daxivin. Bi Kurdî axiftina min bi tenê bi serê xwe bese ne bese. Em dixwazin got vêga em di hemikê rûpelê xwe Partiya Pêşerojê de em zimanê Kurdî baxivin û hemû pirsgirêkê xwe bi zimanê Kurdî bîne ziman. Pirseke dawî jî ez ê li we bikim peywendiyên ve dê bi Kurdên dî re çawan bû bu nimûne Kurdên Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê yanî bi giştî peywendiyên partiya we dê bi Kurdên ji derwey Bakurê Kurdistanê re çawa bin. Em hala difikirin yanî bi serî ez û hemikê hevalê me got Partiya Pêşerojê de ciyê xwe standine ji me re gelê Kurd bi serê xwe hal Bakur hal Başûr li hemikê dinyayê ser wê erdê Kurdek hebe em bêjin fikr û remanê wî çi dibin bere bibin belê bere Kurd be bere însan be em bi destbiratî gereke em jî weke hemikê gela em li hevdî xwedî derkevin û baweriya em jî ew e heta got em li hevdî xwedî dernekevin mesela ez karim çekê bêjin qeyd Ereba de sosyalîstinin qeyd Tirka de sosyalîstinin qeyd İngilîza de sosyalîstinin di çima teva de sosyalîst şeriatçî radikal milliyetçî hene li belê em gelê Kurd em dibe wexta em şeriatçî bin gereke hemkê Kurda şeriatçî bin wexta em sosyalîst bin gereke hemkê Kurda sosyalîst bin ev fikrekî şaş e ez nedê baweriyê de me îro ro Serok Mesûd Barzanî çi dibe Abdullah Öcalan jî ji bo Kurda ew e li belê em wextê got em ketine partiyê weke îro ro Partiya Pêşerojê dibe got partîka Kurda jî amade be gelê Kurd rayê xwe bidnekî kî wî ji xwe re bihebînin em saygî û hürmet etin wî gelê Kurd ji ber wê yekê gereke gelê Kurd dev ji va şaşiyê xwe berdin Kurd li hemî cî bi tek zimanekî gereke bêjin Kurdistan û mafê Kurda heqî hemî însanî ye. Spas malava ava Berez Abdulbaqî Polat mêvanê me bû nalîn kongre bi hemû coşa xwe berdewam e piştî kêmekê dî dê gotar jî bêne pêşkêşkirin weke min destpêka alayvê de jî behes kir delegasyoneke yekcar zêde ya Kurdan lêre hemû jî li bendê ne ka Ehmed Davutoğlu dê ji bo Kurdan ji bo başkirina aboriya bajarên Kurdan ji bo bi giştî başkirina rewşê çi bêje em jî dî li benda em jî dê li benda peyamên Davutoğlu her dema ku Ehmed Davutoğlu jî axivî dê axaftina wî li ser ekranê Rûdawê hebe niha gelekî spas bo te Şewket Herkî ji Enqera tulgelme bû spas bo mêvanê te jî